jedan način kužnju, gdje sam snimao najljepši san. Male kućice te još me sjećaju sve. Tu sam postao i ostao krnjan. Svoju mladost smo susretno proveli tu. Dan je luda mi kronu donji grad, da mi čin padne mrak, pošli na gornji grad. Sve mozaje otkrivali tad, svih dajma sam ga čuo. Zagreb je najljepši grad, prva ljubav je u srcu mome, baš kao prijatelj drage, vjerno prati me na putu mome. Zagreb je najljepši grad, s njim u srcu sve ostaje mlad. I kroz noć i kroz dan jednom sretan jer znam da moj Zagreb je najljepši grad. Da, Zagreb tog vremena, tamo gdje je zgrada suda na ovoj Vukovarskoj aveni, tamo je bilo jedno kino. Kino Puhana smo ga zvali. Tam su recimo na Trnjačkoj toj cesti bila dva kina, to kino, pa onda kod Božučke još jedno kino Romanija. I to više ne postoji, više nema tih kina. Ja mislim da je uopće manje kina u Zagrebu. A čega svega, nema sve manje, ja mislim da svega ima sve manje. Na neki način. I u tom kinu su bile matineje, nedeljom, a onda su se tekme, nogometne tekme su se igrale prije podne, onda nije bilo ovih rasvjeta na stadionima, tako dalje, pa su se morali igrati tekme prije podne, po dan. Mene je mama poslala gledati jedan film, Romeo i Julija, ruski film, koji je bio kao onda nešto jako umjetnički, bio životan film. Ja u kinu gledam film. Kino je bilo od 10, a tekme su se igrale od 11 sati. Sad kino počne normalno, negdje malo prije 11, neko u dvorani viče: Joža! A ja veli, kaj? Veli, koliko je ur? A on veli, skoro u 11. Joj, a tekma! I onda se pol kina diglo, otišlo na tekma.